বৰপেটা জিলাৰ ৰূপহী শিক্ষা খণ্ডৰ অন্তৰ্গত ৮৬ নং খাৰবাল্লি প্ৰাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন কৰে। বেঁকী নদীৰ গৰাখহনীয়াত জাহ যোৱাৰ বাবে পুনৰ নিৰ্মাণ কৰিলে বিদ্যালয়খন। কোটিটকীয়া বিদ্যালয় গৃহৰ উদ্বোধন কৰি মহানুভৱতা দেখুৱালে ব্যক্তিগত সংস্থা লেগ্ৰাণ্ড ইণ্ডিয়াই। সুনিশ্চিত হ'ল ৪০০ গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ শিক্ষাৰ বাট। বৈদ্যুতিক আৰু ডিজিটেল নিৰ্মাণ আন্তঃগাঁথনিৰ আগশাৰীৰ সেৱা প্ৰদানকাৰী গ্ৰুপ লেগ্ৰাণ্ড ইণ্ডিয়াই তেওঁলোকৰ সামাজিক পদক্ষেপৰ অংশ হিচাপে বৰপেটা জিলাৰ গৰাখহনীয়াগ্ৰস্ত ৮৬ নং খাৰবাল্লি প্ৰাথমিক বিদ্যালয়খন পুনৰ নিৰ্মাণ কৰি মহানুভৱতাৰ পৰিচয় দিলে। স্মৰ্তব্য যে বৰপেটা জিলাৰ কলগাছিয়া ৰাজ্য চক্ৰ তথা ৰূপহী প্ৰাথমিক শিক্ষা খণ্ডৰ অন্তৰ্গত ৮৬ নং খাৰবাল্লি প্ৰাথমিক বিদ্যালয়খন বেঁকী নদীৰ গৰাখহনীয়াৰ কবলত পৰি নিশ্চিহ্ন হৈ যোৱাৰ পিছত বিদ্যালয়খনৰ ৩৭০ গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ভৱিষ্যত পাঠদানৰ অভাৱত অন্ধকাৰ হৈ পৰিছিল। চৰকাৰ তথা প্ৰশাসনে কোনো সুব্যৱস্থা নকৰাৰ ফলত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ দুখ দুৰ্দশা চাই ভাৰতবৰ্ষৰ উল্লেখনীয় ব্যক্তিগত সংস্থা লেগ্ৰাণ্ড ইণ্ডিয়া নামৰ NGOই আগবাঢ়ি আহে আৰু প্ৰায় কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে পুনৰ নিৰ্মাণ কৰি দিলে সম্পূৰ্ণ বিদ্যালয় গৃহ। ৬টা শ্ৰেণীকোঠা, এটি উন্নতমানৰ শৌচাগাৰ, ৰান্ধনীশালৰ লগতে খোৱাপানী, বিদ্যুৎ আদিৰ সুব্যৱস্থা কৰি দিয়ে NGOটোৱে। উল্লেখযোগ্য যে ইউনাইটেড ৱে আৰু স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত বিদ্যালয় গৃহৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য শেষ কৰি আজি লেগ্ৰাণ্ড ইণ্ডিয়াই আনুষ্ঠানিকভাৱে শুভ উদ্বোধন কৰে বিদ্যালয় গৃহ। লেগ্ৰাণ্ড ইণ্ডিয়াৰ এনে মহানুভৱতাক স্থানীয় ৰাইজে ভূয়সী প্ৰশংসা কৰাৰ লগতে আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছে। ग्रुप लेग्राण्ड इंडिया का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ये। हम सबको बहुत खुशी है और गर्व का दिन है। इधर करबाली में ऐसे गांव के बच्चे के लिए पढ़ने के लिए ऐसे स्कूल बना सका। जब हमने सोशली कमिटेड ऑर्गेनाइजेशन, हम तो 5-6 साल से बहुत ही तरह का CSR का काम कर रहा है सामुदायिक उन्नति के लिए। शिक्षा में स्पेशली फॉर एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, हेल्थ केयर, डिसास्टर रिलीफ एंड एनवायरनमेंट के लिए कर रहा हूँ। जब हम लोग पिछले साल का फ्लड का खबर सुना, हमें कोई शक था न कि उस वक्त तक हमारा समुदाय की जिम्मेदारी की तरफ ज़रूर सपोर्ट करना चाहिए। तो छोटा मोटा काम करने के लिए अच्छा है, बच्चे की पढ़ाई के लिए, उसके भविष्य के लिए, क्योंकि हम पूरा यकीन है और विश्वास है कि बच्चों की पढ़ाई में ही देश का उन्नति है और भविष्य में है। इसी प्रेरणा से हम लोग ये प्रोजेक्ट कर दिया और हमें खुशी है कि ये 4 महीने में इधर वो फ्लड ने छीन लिया स्कूल को, हमको बना सका। और इतना सारे बच्चों को जब हम लोग आगे उधर 320 बच्चे थे। अभी ये स्कूल बनने के बाद रजिस्ट्रेशन भी बढ़ा लिया। अगर ये हमारे ये पूरे गांव के बच्चों के लिए हमारा इनाम है और तोहफा है। तो ज़रूर हमें यकीन है कि ये गांव के बच्चों के, ये स्कूल के बच्चों के लोग भविष्य में डॉक्टर और इंजीनियर और कलेक्टर भी बनेगा। तो इससे ज़्यादा खुशी हमें क्या चाहिए। यही हमारे लिए digitalization, because that's actually to be initiated by government. So if it is digital, because we are already supporting the other schools in the form of whenever infrastructure development and all. अगर ये तो करेगा तो ज़रूर हम लोग ये सिर्फ हमारा स्कूल बन लिया हम लोग नहीं जाएगा। हमारा ओनरशिप तो ज़रूर होगा। न्यूज़ डेस्क रिपोर्ट, D News Express 365।